Muraho neza. Edana guturuka muri Doko Green Limited Company nanone. Hano twabazaniye ikibanza gifite location nziza kiri ku muhanda, gifite ubuso bwa metero kare 600, kiri ku mafaranga miliyoni 200, ariko tukajya mu biganiro. Ni ikibanza kiri munsi ya Alpha Palace hano Iremera. Ugishaka twagutembereza ukareba uko bimeze. Amoka ikibanza giherereye hano, twazamuka twereke gukomeza kigarukiye. Ni ikibanza gifite view nziza, yitaruye ahantu hagaragara neza, wahubaka amazu, apartments, inzu z'ubucuruzi. Ni ahantu hatuje muri quartier nziza, hari umutekano uhagije. Ikibanza cyacu mu bwira aho naberetse kugarukira kuri iyi nzu. Dufite ubuso bwa metero kare 600 kuko nababwiye ku mafaranga miliyoni 200. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira kuri nimero muri kuri screen zanyu cyangwa se mukatwandikira inbox ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Doko Green Limited. Murakoze cyane.